नेपा भौगोलिक क्षेत्रफलीय दृष्टिकोन सोएबले चिरहंगो देख सान थन दुने आपला जात जाति व थी फैलाना वयाचंगो खनेदु थोहे दे दुने न थगु हे वैभवपूर्ण कला संस्कृति व थी नखचख हना वयाचंगो थगु जाति ख नेवा जजलपा नेपा च्यानल सयाचना देपी सकल सोकुमी फाज मेजपिन्त दुनुगलन झेलस्कु सेनाचना जी अनुषा छि नेवा छिगु नेपा अथिहे थोहे नेपा दुनिया सोनिग अथि थैगु ये यला वखोप थोहे सोनिगले छि नेवा तेगु मौलिक संस्कृति प्याग्ल कथाय खनेदु नेवा नखचख व थी द्यपिनिगु जात्रा व पर्व याना नेपाया मसिका हलिमे बेबे जुयाजंगुदु थतिहे थी नखचख व जात्रा पर्व मध्ये भाद्र शुक्ल द्वादशी निसे आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तक अथि थैगु यलाथो द्वादशी निसे यलागा चौथी तक चानुयंक अति कहे न्याय पुसी चंग हनिगु नख यया अर्थात इन्द्र जात्रा जो थौये थुगु जाजो सजिमिस ये देया लाकुली अति कहे तजिक्क हनिगु नख यया पुनिय विषयले छगो रिपोर्ट निवेटेनागुदु स्यादिस सोनिग इतिहास भेबियोगु ऐतिहासिक नगर ख थोय सोनिगया बासिन्दा छिनेवाते थ गुहे पह या कला संस्कृति व परम्परा दु थोय कला संस्कृति व सम्पदा छिनेवातेगु मसिका न ख छिनेवाते थगु हे मा भए धर्म व संस्कृति दु छिनेवातेगु मौलिक संस्कृतिया कारण हे नेपाल राष्ट्रिय संस्कृति जुया हलिमे हे विशेष स्थान कया तगु खनेदु नेवा नखचख तजिलजी व थी द्यपिनिगु जात्रा व पर्व यानान नेवा संस्कृति तमी जुयाजंगु खनिदु थतेहे छिनेवातेस प्रत्येक महीना अथवा वाले थी नखचख हना वयाचंगु खला सिहेस्यु थुगुहे कथ नखचख हनिगु छोले जिस दे दस हना वयाचंगु अति कम महत्व जागु नखख यया पुनि किया त मेगु भाषा इन्द्र जात्रा न थ्यागु याई थुगु नख यलाथो द्वादशी निसे यलागा चौथी तक अथि थैगु भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी निसे आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तक हनिगु ख चानुयंक हनिगु ययाबले सोनिगया लकसा थाते हे स्वर्ग थे जयाजनी थुगु नख धार्मिक आध्यात्मिक व मनोरञ्जन्य कथा अति कहे न्याय पुष्य चंगु नख नख थखे त्यो पिनि न जुजु देवराज इन्द्र यत पालिजा स्वाफया काम थका खिपता चिना जानु तक मरुया सिंह सतन हने दुबाते बया जात्रा या नातैसा मेखे इन्द्रयमा दागिना वयाचनी थोय जानुया छोले दक्षि तकया दुने मडुपी तकले स्वर्गे बासलेमा नाप वेकपिनी आत्मा शान्त जिमा थका मनतुना वेकपिनी नाम ठ्या थासे मत चाकेगु चलन नदु अथेहे देया रक्षयना बिजना चौपी कुमारी गणेश व भैरव यात रथे विराजमान याका साहित्यको परम्परा नन्याना चंगुदु अथेहे इन्द्रयात मावम इन्द्रया एरावत किसियात कुलु किसिया नाम प्याह लुइका चुनी वंगया आजुद्य अथे थैगु आकाश भैरव यात देग न्ह्यनि बयातै अथेहे स्वीट भैरव या मुतु हाठोन ह्याका चुनी होल्सु यामा सब भकु किलाघ दिप्याख मजिपाया मजिपा लाखे कुमाननिया प्याख खोपया महाकाली प्याख न केनाचनी ठुली जगमको ल्याकुया न्ह्यने दबुली 10 अवतार न केनाचनी ये यलव खोपया ट्वाट्वा पतिक हाथु देह लिसे थी देवया दलु मत चाकी अथेहे ठुगु इले स्वर्गया दक्कु देवतन थजागु दृश्य खंका अजो छाया सोयाचनी धैगु न जन विश्वास दु
थतेहे ठुगो जात्रा गठेना सुरजुको थाइगो विषयले छगो बाखन सनाचंगो खनेदु बाख कथ यक्कोहे दंहव देवपिनी न जुजु इन्द्रदेव थ माया वसुन्धराया व्रत दनेया नीति मदे कहे मगागु पालेजा स्वा क्याया नीति ये देया छगो ट्वाले वया ख केबे स्वा ठया चंगु इले बुधवा न खंका खुथका इन्द्र या त खिपत चिना चानु तक मरु या न्हने दुबाटे बया त गुजुया चन इन्द्रया त मालया नीति व म इन्द्रया किसी एरावत या त न थनया व्यक्ति तेस पुलु किसी थका उखे ठुके चाहिका तल थन लिपा स्वा का व म थका तनु तक न ठंक मवगुनी छुजु खथे थका स्वेत इन्द्राजुया मा थ स्वयं थटी बया सो बलेला इन्द्राजु या त चिना त गुखना थ क्याया मसिका बिया बुथवाके माफी फन इन्द्रया मा दागिन बुझा याइपि बुठवाटे त पापाके या नीति खसु बिगु व मदे थुंकु पिन्त सुगति लाका बिगु बच बिल तर थोख इमिस पट्यामया स्वर्गय इन्द्र खसा तोता बि थका दागिया त कबुल याकी इन्द्राजुया मान कबुल स्वीकार्यना थथे थाई यदि सुयाना छेजया मृत्यु जे थुंकु पिन्त स्वर्गीय वया नापलागु इच्छा दसा सक्कसिया 27 जना जिगो गाचो जना थोय 27 होला जिगो लिउ वा थाई स्वर्गीय थ्यपि थ थिति पिन्त नापलाना थोय वलावगो 27 पलातया लिहावा थका थाई दिथेन कि यंकी दहले मोलिया छे लिहा हु थाई दागिना थुली थाव इन्द्र या त सत्कार यासे तोता बिया ये देया सिपिनिगो छेजया छम छम मनु दागिन धाथे दागिया गाचो जना वयागु गाचो जो 27 होला स्वर्गीय ठेंका मदे ठुंकुपी थ ठिटिया ख्वासोया स्वर्गया जुजु इन्द्र या त सत्कार या नाली हावो गुजुया जन थुबले निसे हे ययाबले निवातेस थ ठिटिपी सुगति ल्यामा थका दागी वनेगु चलन ध्याना चंगो खंके फई थुली जक मखु भाद्र शुक्ल द्वादशीय दिने यसी थने थुंका बहनी सिया इले थे थासे मत वख्य धेवा जाका उपाको वने गुण चलन ध्याना चंगु खनेदु थुगु दिनस छेज पिन्छ मदे थुंगु बि थ ठिटिपि लुमंका मदया म पिन्त गब्लेन खिउसे मचने माथका आशयाना मत च्याकेगु व मदे ठुंकुपि सुखावती फुवनस बास ल्या माथका मनतुना नतुच्छी धारणी स्त्रोत पाठ्याना वनेगु चलन नदु यहाँ पुनिया चलन लिच्छवी कालीन जुजु गुण काम देव हगु ख न थागु याई इन्द्राजुया लुमन्ती कथ निवाटेस सियागु इन्द्राजु देका लिपाल हाबेका खिपत चिना इन्द्र जात्रा अथे थैगु यहाँ हनेगु यागु ख थैगु न थापुदु वेकन चिक मुगया अटको नारायण हने इन्द्र थो तस्वाका यमादेव वया यहाँ न्याकेगु चलन याका दिगु ख न धाई अनलिपा जुजु प्रताप सिंह शाह तिब्बत या त बुकुगु लस्ता ल्याको या काल भैरव न्यने यसी थना यहाँ न्याकोगु प्रचलन हगु ख थका न धागु या यलाथो द्वादशी खुनु यसी थनेया नीति लगभग सुइनिको हाकगु सीमागो क्याया नीति खोप व काब्रेया दथुइ लागु नाला जंगले वना यसी पाला हेगु यई थथे यसे सीमा हे त ये यासामी व थिमिया मनुत जाना नालाया जंगले वना दुगु तोताबी वहे दुगु नापलाक्क ठ्युगु सिंहे यसिया नीति उपयुक्त ख थकासीका वहे दुगु बलिबिया यसे सीमा पाला हेमा ठुगु यसे सीमा अननिसे हे साला हया ये देथेंकी थनया छु दिलिपा अथे थैगु यलाथो द्वादशी खुनु साइट सोया विधिवत पूजा आजा याना इन्द्राजुया नाम यसी थनेगु याई ठुगु इले गुरुज्या पल्टन तोप न्याकीगु खसा ब्यान बाजा थाना मालश्री ठुन्ना ह्याकीगु याई इन्द्राजु या त वंग मरु न्यत किलाघ जाबाहा ब्रह्मत्वा लिसे थी त्वाले न वेगु याई नाप नाप थी प्याखन केना त गुछिस खन्के फै उकी मध्ये न छगु अति कहे महत्व जागु प्याख ख मजिपा लाखे या प्याख थुम लाखे यना बले जक पिहा वैगु ख
थुम लाखे या त राजकीय सम्मान निसे प्याखा लुइकी मजिपा लाखे या त इतिहास या त कसबी पुलामा लाखे थका न थाया त गुदु थोय लाखे लिसे छगु बाख न स्वाना जंगु खनेदु बाख कथ छगु इले मजिपा तैगु थासे बुज्या याइपी परिवार चनिगु जुयाजन थुगु परिवारे छम म्या मचा न दुगु जुयाजन बुठुवा त बिछि बिज्या याइगु ख गब्ले गब्ले थोय बुठुवा या म्या मचा याख छ बुज्या या नाचनिगु इले छम लाखे मनुया रूप कया वया थोय म्या मचा या त बहाली या वइगु जुयाजन छु इ लिपा निमेसिया दथि य त्यो जुल तर थुम लाखेन थ य मेसित नाप्लावेगु तो तया चाने वना अनथासे चोपी मस्त जना साना नेगु याना हल छनु थोय म्या मचाया अबु थो खसीका थ म्या मचाया त तोता हु थाबले लाखेन जीवया त तोते मखु बरु छिकपिन्छ थागु यागु खनिने थ्याम एसा छ थौ निसे त्वाया रेख रेख यागु व मस्त साना ने दै मखु थका बचा लाको गुजुयाजन थन लिपा थोय राक्षस भि मनोजया द्य याना तगु ख थका न थ्यागु या थुम राक्षस या त शान्त भैरव न थ्यागु याइ थुम राक्षस या त बलि बिउगु खने मोडु छुन कथया शस्त्र अस्त्र न लाटे खने मोडु लाठी जव खम पञ्चरङ्ग या कापो जख दै थोय थुम लाखेया शस्त्र ख अथे जुया थुम लाखेया त यहाँ बले प्याखा लुइकीगु चलन न्यागु ख थैगु न थापुदु थौ कने थुम लाखेया रुपे नेवा समुदाय रञ्जित काटे त खङ्के फै थौ तक न थुम लाखे पिकाया त लाखेया लफिना फापा पि थुङ्का लाखेया शक्ति जागे यागु ज्या बुज्या याइपिन्छ हे याना वया जंगु खनेदु थुम लाखेया भेस काइम व्यक्ति युकुहे निची न यामा अथे उपागु वनेगु नपुइन मजिपा लाखे चाहिले मा थया त गुदु धासा दागी नाप थोदी मजिउ थका न थया त गुदु सकुमे भाजु मेजपि छिपिन्सा सोयासना दिगु ख यङया पुनिया विषयले छगु विशेष रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाया इजी टेंगुदु दिपा लिपा हकन ल्याउँदैनिगु रिपोर्ट जनाबेगु हेजी उकी आयत पल्ख दिपा सकुमी भाजु मेजपि दिपा लिपा हकन छ ज्याजुले लस्कु सेनाजना छिपिन्सा सोयासना दिगु ख ज्याजो नेवा मसिका थौया थुगु ज्याजो सजिमिस यङया पुनिया विषयले विशेष रिपोर्ट नेव्याजनागु ख आधासा सोया दिस थोया यङया पुनिया विषयले ल्याउँदैनिगु रिपोर्ट अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ल यहाँबले जैविक देवी कुमारी गणेश व भैरविया रथ चालिगु चलन ह्याकुगु ख थोय रथ जात्रा थुम लाखे न्हने वना न केना वनिगु चलन थौकने तना वनि थुंकुगु दु थुम लाखे या त आजु कथा द्य भापिया पूजा न यागु चलन खनेदु अथेहे वंगले बया तैम आजु द्य किराती जुजु एलम्बर ख लगभग न्यादो दन्ह्य हिन्दुस्तानीय कुरुक्षेत्र जुगु महाभारत युद्ध श्वेत जुजु एलम्बर वंगु जुयाजन एलम्बर अति शक्तिशाली कि वो कौरव व पाण्डव मध्ये सुयागु पक्ष बुई पयागु पक्ष युद्ध यागु थकापियाजन थथे जुल धासा महाभारत युद्ध गुब्ले सिदै मकुगु खसीका भगवान श्री कृष्ण छल याना सुदर्शन चक्र यलम्बर्या छ ध्यानाबी महाद्यया अंश दुम यलम्बर थहे तान्त्रिक जुगुनी
तन्त्रया बल थगु छ आकाशेन्तु तया महाभारत युद्ध पुवंक सोया थगु दे निहावंगु जुयाचन येयापि मनुतेस थ जुजुया सम्माने देग देका वंगले जुजु एलम्बरिया सिद्ध जुगु छ थापना याना आज द्य या छ व मेखे पाका द्य थका आज द्य या पासा यातन तान्त्रिक विधि कथ पूजा याना वेगु परम्परा याका चंगु खनिदु थते हे याला थो चतुर्दशी खुनु राष्ट्र प्रमुख प्रधानमन्त्री मन्त्रीत व मेमे पिना विशिष्ट व्यक्ति पिनिगु उपस्थिति कुमारी रथ यात्रा याकीगु ख धासा नाप भैलदेव व गणेदेव या रत्न याकुगु खंके फै थोये झोले मजिपा लाखे पुलुकिसी व मेमे गुना प्याख लुइका चंगु खंके फै थुखुनु कोने या थका कुमारी गणेदेव व भैलदेव या रथ ल्याकुनी थास चिकमुग नुग लग जैसिदेग कोहिटी वो मेमे थ्यात वालेन चाहेकीगु खसा कुमारी छेथेंका कोचाकीगु ख थुगु कोनेया इले नुग या दबुली दि प्याख विकीगु खसा कुमारिया र क्षेत्र कोचाव दागिना चाहेकीगु चलन ध्याना वया चंगुदु इन्द्राजुया माया प्रतीक कथ मरु तुयुगु फापा व जामा पुना त म दागिया त थिमे फुसेया बाज थाना चाहेकीगु याई नापनाप दक्षिया दुने मरुपिने नाम छेज पिन्छ न तुच्छी सद्बीज होला वनिगु न याई भाद्र शुक्ल यनाथो पुनि अठेथैगु यङया पुनि धागु समय पुनि न ख थुगु दिनस नेवा समाजे छेखापट्टि समय बजिनेगु चलन्दु समय बजिले छेला बजी आलु अचार मुस्या पालु टुकचा स्याबजी व फुटी आदि मेमे गुना थिथि परिका देका नेगु व थगु ट्वाले इनेगु न चलन्दु नापनाप फलफुल्य रूपे तुसी पासी नेगु न चलन्दु समय बजी नापनाप प्रसाद्य रूपे एला थु तोनेगु न चलन्दु उली जकमखु थुगु दिने थ थिथि पिन्त छे बनेगु न याई थौया दिने थिथि ट्वाले थिथि ज्याजो त न न्याका नै पुसे संक नख हना चंगु न खंके फै अथेहे सनिलिया इले इन्द्राजु हाठुद्य व दलु मत पूजना आठो देय थासे थोया हाठो हैका प्रसाद कथ समय बजी इनानेगु याई थुखुनुहे कुमारी रथ यात्रा या थनेया हनिगु ख थनेया इले न कुमारी नापनाप गणेदेव व भैलदेव रथ साला ल्याकुनी प्याफ येतखा नेत अस वंग अथेहे मेमेगु ट्वाले न यंका मख जुया ल्याकुले थेंका कोचाकीगु ख थोय दिनस थ्यामरु व वंगले दि प्याख भिका चंगु खंकी फै थोय दिखुनु खोपया सिद्ध पुखुली न मेला जुई यङया पुनिबले केनिगु थिथि प्याख मध्ये 10 अवतार न छगु ख ल्याकुली अवस्थित कुमारी छयाको स चंगु देगले थुगु अवतार केनिगु यानावया चंगुदु थुगु जात्रा ये देया विशेष जात्रा खसान मेमे थेन अतिथैगु येल खोप दुलिखेल व डोलख्या चोपे नेवाटेसन थुगु नख हनेगु यानावया चंगु खनेदु यलगा चौथि खुनु नानीचा या थका महिला तेस कुमारिया र ठ्यात साला हैगु ख थुगु दि या अन्तिम दि ख थौया दिनस इन्द्र ठोस विसर्जन यागु अतिथैगु यसे कोथला तिखु दोभाने व्यायंकलकी चानुयंक हनेगु नख या कोचाई ठुली महत्व जागो जात्राया अवलोकनीय नीति थाय थासा आकाल जनमानस त वगु खंके फै कुमारी या त हनेगु छोले थगु बाखन स्वाना चंगु खनेदु जुजु त्रैलोक्य मल्लव तलेजु भवानी पासा मिटिगु जुयाचन आकुगु थकी दुने तलेजु भवानी वो पिने जुजु त्रैलोक्य मल्लचना पासा मिटेगु इले राजखास सम्बन्धी खन लाइगु जुयाचन थोय पासा मिटेगु छोले छनु जुजु पासा भना चोम तलेजु भवानिया लापा बांगलक्क खनी भवानिया लाला ठुली बाला धासा फागुली बाला जुई थका थकी उला श्वेत कुत याबले अनहे तलेजु भवानी खनी मदया बनी थन लिपा तलेजु भवानी आ जीवे मखुत साक्य जातियाम म्या मचायम हे जी दुबिनावे अले वहे कुमारी कन्या या त हनेगु या थका थया बिजय थन निसे हे जीवित कुमारी थका साक्य वंशयाम कुमारी या त हनेगु या नाचंगुदु ठुली महत्व जागो नखया दिनस ये दे जकमखुकी यलेन ठिठी सांस्कृतिक ज्याजो त याना वया चंगु खनिदु छनु मल्लकालीन अन्तिम जुजु जयप्रकाश मल्लया मगसे बिजाना कुमारी माजु आ छपिनी राज्यकाल मरे थुंकल राज्य मकातेगु खसा जिगु रथ यात्रा याना दे चाहिकी थागु जिया जुजु जयप्रकाश मल्ल कुमारी रथ यात्रा न्याकुगु ख थैगु न थापुदु
थोए यहाँ नख छ थ्याक हना चंगु इले गोर्खाया जुजु पृथ्वीनारायण शाहवया आकाछाका आक्रमण याना ये डेट याकुगु ख अतिहे वेकन नेवा धर्म संस्कृति व परम्परा त महसे थन शासन या थापिगु खसीका नेवा संस्कृति नख चख व जात्रा फुक्क गथेख अतिहे हनेगु बच बिउगुली थौ तकन नेवा संस्कृति कथ हनावया चंगु नख चख व जात्रा पर्व याना चंगु ख नेपाली तान्त्रिक देग मध्ये पूर्णचन्दी देग साक्तते दथुई प्रसिद्ध जुया चंगुदु थो पूर्णचन्दी पूजा ख थुकी या त पुञ्चली पूजा न थ्यागु यै थोय पुञ्चली पूजा या विषय या तकया छगो किम्बदन्ती न जोडे जुया चंगु खनेदु आदिकाले यलया तान्त्रिक ब्राह्मण स्वामी पूर्णानन्द देव कठिन ध्यान याना थगो तन्त्र साधना स्थापना याना दिगु देग ख चण्डिका देवी अत्यथैगु सिद्धिलक्ष्मी देवी यलया अपाला अपा प्राचीन नेवा समुदाय कुल देवी अत्यथैगु देगु देय स्वरूपे पूजा याइमा देवी देवी भुङ्ग देय न देगु देय रूपे परिचित दु थोय देय निहने यलागा पारुखुनो गोजाया आकार चिन्निग पूजा देका व ठिठी परिका नाप तान्त्रिक विधि कथ राजोपात थ्याय जाति तेस जी नेपादेले मल जुइगु व पल्पसा टोइगु इले जुइगु प्रकोप मजुइमा थका पापिया चानेसिया इले पूजा आजा यानावया चंगु खनेदु कने खुनो थोय पूजा विसर्जन याइगु याइ यल देले न्यानाचंगु हरेक जात्रा पुञ्चली देग चाहिले मा थैगु न नियम दु अथिहे ठुगु देग या थगु हे जात्रा पूजा जात्रा या त विशेष कथा कया तगु खनेदु थुकी या त पुञ्चली पूजा थ्यागु या नावया चंगुदु आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा अथिथैगु यलागा पारुखुनु ठुगु पुञ्चली पूजा वेगु चलन या नावया चंगुदु ठुगु पर्व यलया ठिठी जाति समुदाय गुठी बाजाखल आदि पाखे ठुगु ज्याजो पूर्ण जुइगु ख थोय जात्रा या छोले मल व छुन कथा या प्राकृतिक प्रकोप मजिमा धैगु मनतुना विशेष कथा पूजा या नावगु खन्के फै थोली महत्व जागु नख चख तजिलजी व परम्परा या त छिसक्ले नेपामी छदे छप्प जुया माका तेगुकु त सदाहे यामा जिगु नख चख व कला संस्कृति लेनाचन धासा छिनेवा त न लेनाचनी छिनेवा तेगु कारण हे छिगु दे हलिमे मसिका जुया चंगुदु सकुमी फाजु मेजपी चिकपिन्सा सोया दिला यंगा पनि या विषयले छगु रिपोर्ट ठुगु ज्याजो नेवा मसिका चिकपिन्सा प्रत्येक बुधबार बनेस्या गुताइले व रिपिट चलेका शुक्रबार निलेसे निताइले व हकना प्रसारण सोमबार सुतेसे चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सयादी फै वे कथा ठुगु ज्याजो चिकपिन्सा नेपाल च्यानल युट्युब न सयादी फै सुना कथा या छाता सुझाव नीति कुई खनेदुगु एड्रेस सपो तयारी त इनाप्यासे ज्याजो पाखे जे अनुसाना भाया वनेगु उज फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सयाजना दिस सुभे